من باش وره هن همو بخیراتن. هن وی ویدیو تماشا دکن جبر که هن دخوازن کردی هم بن. از بوره زمانه کی وکری و زلال باخومو همان دمیده ری و ریبازین هم بوین زمان چنه بوره پارو بکم. دی ویدیو خواهی کمینده امی لسر الفابای کردیا لاتینی بسکنن. ورنم دست بکن. الفابای کردیا لاتینی جبو نویساندنا چند زاراوین کردی تی بکارانین. دی نویسینا زاراوی کرمانجی دا تیپین لاتینی کریلی و عربی تی بکارانین. جه وان الفابایان یه هری زیده تی بکارانین و جه آلی نویسکار، هنرمند، روشنامه‌وان و روشنبیران و حاتیه پجراندن تیپین لاتینی نه. الفابای لاتینی الفابای که فونتیکه انگو هر تیپک نشانی دنگکیه و جه الفاباین دن baştır bersıva dengin zamanı kurdی ده. هجمارا تیپین الفابای کردی سهو یکن. ده زمان کردی ده سهو یک دنگ هنه او جبو هر دنگی که جی تیپکیه. به تنی دنگی که تایبتی ده زمان کردی ده هیه که به دو تیپان دردکه و او به کردی جی را پفدنگ و اوروپی جی دیفتونگ دو بیجن. او جی تیپین خوانه. انگو خه و وه. دنگی تیپا خه بلندو خورت او یا ویجی نزمو قلسه. جارنان دنگی وها کرتو قلسه کو مروف نابهیزه و بتنی دنگی خد بهیزه. لو ماجید نویساندنا کردی ده هری بیتر چوتی دوی دنگی ده تیکرن. او دنگی کردی که جدو تیپان دردکه و دزاراوی کردی ده نوکه و. به زاراوی کرمانجی ده لگور حریمان ده گوهارتن. سورانی دملی او لحنک دورین کرمانجی جی به تنی تیپا خه بکارتینن. لی دراس نویسا کرمانجی ده بیویست کمروف خه بکار بینه. انگو خه او و بهورا. بلیوانو نهاجی امدکارن زیدترین الفابای کردی میزه بکن و تیپین الفابای کردی بهورا بخوینن. ما ده سری ده گوسه و یک تیپ ده الفابای کردی ده هنه. ده الفابای کردی ده 8 تیپین دنگدر و 23 جی دنگدار هنه. جوان تیپین دنگدر 3 هب کرتن و 5 هب جی دریجن. تیپین meyin dengder ango konsonanter A, E, E, I, I, O, Ö, U. Tipin kurt A, E, Ö. Tipin drej E, U, I, O, U. Tipin dengdar vek vokal B, C, Ç, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, Ş, T, V, W, X, Y, U, Z. تیپکی می دنجی هیه کو امجیرا پفدنگ تبیجن او جی خواه انگو خواه و بهورا. ده الفابای کردی ده سه تیپ هنه کو پیف بی دست بی ناکن. او پیف اون او تیپا تیپکی خسرا الفابای کردیه دنگی کی کرت او وکی و او یه دردکه و ev deng jî di destpêka peyvan de nayê bikaranîn. Werin bi hevra alfabeya Kurdî carekî bi tewahî bixwînin. A. Agir B. Beq C. Cotkar Ç. Cav D. Dar E. Elbane E. Êzing F. Froke G. Guh H. Hırç
پر ای ایسوت ج جوجی که کر ل لپک م مار نه نان او پر وەک کومە گوتە بە ئۆیێ تو پێیڤ li Kurdî de dest pê nakin ji wê yekê me o di nava du tîpa de bikaranî wek por P pîvaz Q oleng R roj S sêv Ş şeh T tenûr û jî bi tu deng bi ûyê jî dest pê nakin ji wê yekê divêr ji bo ku xandina rast me di nava du tîpên Kurdî de bikaranîye wek gul wek tu û tu ve av we werdek xe xezal ye yek z zebeş Belê temaşevanan hêja tîpa me ya herî dawiyê wekî ku me got xe û we mînakên ji bo vê dengê jî ev in xwarin xwên xwîşk xwedî û xweliye Belê temaşevanan hêja alfabeya Kurdî ya Latînî bi vê rengî ye Heta vîdyoyekê din bimînin di nava xêr û xweşiyê de ji bîr nekin Kurdî bixwînin Kurdî binivîsin Kurdî biaxivin Kurdî rabin û Kurdî rûnin dema xweş jiyana we bila bi Kurdî be شیرین و خوشه زمان کردی